जलपा जी सत्यनारायण डङ्गोल जी नाप चाहिँ सरोकार संस्था ढका ढयु आयु अवस्था चाहिँ छि नेतृत्व ख नेतृत्व स्वेटकाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन समाज या जी वर्तमान नायक गु चाहिँ नेपाल सरकार थो नक्नियतिनी निवा न्य गु चाहिँ गुठी विधेयक ढका चाहिँ दर्ता या त वो गुठी विधेयक दर्ता याओ सम्बन्ध चाहिँ जिमौ गु चाहिँ परम्परागत नेतृत्व ख वो नेतृत्व न जिमसँग चाहिँ अध्ययन याना गु चाहिँ विधेयक सम्बन्धी चाहिँ गयो विधेयक हलले नेपाल सरकार ढका जिमसँग अध्ययन याना सोयु टाइममा चाहिँ थो गुठी त चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक गु कि नेपाली इतिहास गब्ने मजुपट्टि घटना जुल घटना वर्तमान चाहिँ गुठी संस्थानै खारिजियामा ढगा चाहिँ गु चाहिँ नेर च्यार न्य छे चाहिँ कुमारज्य रड साहबले चाहिँ बलि प्रथा बन्द याउ ढगा चाहिँ परम्परा त चाहिँ छौ किसिमी हाठ्या वो उइटे नेवा समाज चाहिँ गतिलाके चाहिँ मोताइमे जवाब दिदुङको ख वो अवस्था न गुठी न यान्छौँ ज्या सुथा मलान्छौँ टाइम हे हान ठो चाहिँ मेउ गुठी सोयान चर्को गुठी पिस न्याय ढे ठों प्याय ढाठेन ठों झन् तरहुए छौ समस्या खडा जुइउ फुक्क चाहिँ नेपाल सरकारी प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारी जुइउ याना चाहिँ गु विधेयक हौ सम्बन्ध जिमसँग एकदमै आपत्ति थानाइना चाहिँ जिमसँग तकमछि तौमछि थासे चाहिँ थो चाहिँ अन्तर्क्रिया ज्याझो अहिले चाहिँ सल मुज्या ऐना चाहिँ हनिबपी कानुनविद नापन गुठी संस्थान नापन जिमसँग तकमछि अन्तर्क्रिया याना मेहतिनी छे चाहिँ हनिबपी सांसद पी छिसँग चाहिँ तममस्य चाहिँ नेतृत्वायु गुठी छे भेला याना अन्तर्क्रिया याना एजुली चाहिँ छिसँग चाहिँ गु वर्तमान विधेयक चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ संसदीय वनियु अवस्था दु उइते चाहिँ तुरुन्तै अविलम्ब चाहिँ लिटकामा अहिले वो गुठी विधेयक चाहिँ खारिजे जुइमा उके संशोधन मार्फत हान थप बुँदा याना थप बढी घटी याना चाहिँ उइते पास याउ सम्बन्ध मोक्की वो विधेयक खारिजे जुइमा भयो जिमो माग एजुलिन चाहिँ ठुके चाहिँ धर्म संस्कृति संस्कार फुक्कै ढङ्का छेउ ठेकेदारी प्रथा लागू याउ गु प्राधिकरण खडाएना प्राधिकरण चाहिँ हालिमुली याउ गु विधेयक बोल वो एकदमै आपत्तिजनक जुली थो विधेयक खारिज याउ निम्ति सम्पूर्ण नेपाली पि दाजुकिजा तके पिस थो गुठी मर पिन रहिपिनला छिसुए मरु थो लागू जुल लगा दल्लासा गुठी फुक सरकारी निजी सरकारी जिउ जुली निजी गुठी तकन सरकारी जिउ जुली ठुके यो चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकै त चाहिँ जिमसा आह्वान याना थो विधेयक यो चाहिँ गोलिटका निम्ति सङ्घर्ष ज्याचौँडु वो उखनु चाहिँ माइती घर मण्डलान जिबि नेतृत्वला चाहिँ फुक्कै खल त चाहिँ जिबि सरिक जुया हाकु ढे वो ब्यानर प्लेकार्ड सहित चाहिँ जिबि नारा सहित बुढा बुढी मचा ल्याम मरासे जिबि चाहिँ साराका सारा वना चाहिँ भाकाउनु अवस्था अनावश्यक रूपमा गु शान्तिपूर्ण धरना यान जुन चाहिँ अवस्था न प्रहरी चाहिँ भाटु घना दमन याना गु लयो फोरा छाका लाठीचार्ज याना 25-30 जना जिपि नेतृत्व पिन दाजुकिजा पिन चाहिँ घाइते जो अवस्था दु एजु कारण थया दर दर बर चाहिँ पुलिस लाठी याना चाहिँ थो नागरिक त छुयाट्याउ सरकार ठुकिउन जिमसँग जवाब मागिन्छ नौदु एजुलिन चाहिँ संरक्षण यामाओ देश नागरिक संरक्षण यामाओ सरकारी निकाय गु पुलिस चाहिँ लाठीचार्ज जना चाहिँ मनुटे त घाइते याउ अवस्था थो एकदमै जिमसँग चाहिँ खेदजनक आपत्तिजनक धगा चाहिँ धैचनौदु थो गुठी विधेयकै त गुण हाल्ते चाहिँ सरकार लिटकामा धयो जिमो मान्यता ठुक्यो लागि सङ्घर्ष ज्याचौँडु एजुले ठुकिया छिकसँग सक्स्या साथबी धयो जिमसँग भलो सकै चुना सुभा जी यादवलाल नेवा तो आठौँ कुनै छिउ देशे न्यङ्कन थिथि थासे स्वस्फूर्त रूपमा ज्याचौँ आन्दोलन छौ ज्याचौँडु गुठी विधेयक यो सम्बन्धले उस सम्बन्धले खास छ्या चिसो थो आन्दोलन यान्चना लेसा त्या छिकपिन त छ छु ठुकी फैला त्या जि थन बुइचौँडु वसे यहाँ छुकुचा चिम त छिकपिन त जि ख भडे त न्यानि केमाले जिउ स्वर्ग थे यापट्टि देश नेपाल विश्वले नेपाली सुन्दरता
थयो किसिमे उदुके उके त सुनाना नकारे आफै अवस्था मरो स्वर्ग थे आवे देश सी ढुङ्गा छि स्वर्ग उनी मुख्य महाबुरे छि स्वर्ग चुनचुन थयो देश तो काठमाडौँ उपत्यका ठ्याउपट्टि उपत्यका संसार गणना मरो ठुली बालाउ सुन्दर स्वच्छ उपट्टि उपत्यका तर ठाउँ सास फेरि आएर थाक्वी ढुङ्ल सोइटी छ अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मेमेउ जिल्ला मेमेउ ठासेन मानव निर्मित सम्पदा लगायत हरेक चिज त ठोया ख छियो पहिचान ठोया छियो मौलिकता ठोया छियो संस्कृति रीतिरिवाज दक्को चिज ठोना पाँच जोडे जो चौधो मठ मन्दिर हिटी हरेक चिज पार्टी पौबाट उपत्यका ठो छौ खुल्ला सङ्ग्रहालय ख तर ठो उपत्यका ठाउँ सास फेरि थाकी ढुङ्ल दक्को अनेक किसिमबुटी नामे अनेक बहाना लुटे जुया चौन छिए अनेक किसिमबुटी विकास थाइ चौटो गब्ले छुटाइ चौन गब्ले अनेक किसिम लुटे यहाँ वया आओ यो अन्तिम चरण वया छौ गुठी विधेयक दा हेट सोल ओ विधेयक छि त नेवाटे त डकुस्त सिरे किन जे नक्तिने छिकपिन त थाहा न छियो नेपाल देश गयो चिज त सम्पदा बने जो चौटो मठ मन्दिर हिटी पावा संसार गणना मरु लोके गणना मरुपट्टि त्यो सम्पदा त थायो गुठी विधेयक त्यहाँ नो किसिम छौ परिमार्जन एना नापाइपट्टि छौ गुठी एन त संशोधन एना परिमार्जन एना हान गुठी विधेयक त्यहाँ नो किसिमबुटी छौ हया चाहिँ छियो गुठिए सिरेक्यो प्रपञ्च र चाहिँ चुन ठन उके मतलब नेवाटे त सिरेक त्यौ ख गुठी विधेयक गुठी उपटी खत त पहिल्यै छुदु उके त परिमार्जन या कन गुठियार त्यो अधिकार तक समाप्त एना चाहिँ प्राधिकरण छुएट सोल छिउ नेवाटे उपटी सान छिउ नेवाटे गहना धैया गुठी ख गुठियार त ख तर वय गुठियारी उपटी अधिकार त सोत खारेज एना चाहिँ प्राधिकरण एंकित सोल उके छुचुजुइ त्यो धासा छिटो उदाहरण रुपियाँ कामल लास लिउने पनि छ डेग न सोइदिछ उ डेग त न गुठिए ख उके विशेष किसिम पूजा या सपी तन्त्र युपति विद्या दुपी पूजा या विधि सपी पुजारी त छिस नियुक्ति चौतै वो मन्दिर त गेना सफाइ आउ गेना उते उचित संरक्षण या ढाइपी मुनु त विशेष मर्म ठुपी ज्ञान दुपी मुनु त छिस नियुक्ति चौतै गुठिए नियुक्ति चौतै तर त्यो प्राधिकरण वे साथ के वो त कसो त खारेज जुया लोकसेवा आयोग पासना ओपी मुनुटे त चाहिँ नियुक्ति या हेटेन एजुली थो या दैमुख या जिपी लगायत टिटी थासेपी हरेक थासेपी युवा त एकदमै जुजारो जुया एकदमै साहस पिकना अदम्य साहस पिकना चाहिँ थो खारेज या माथ्या लन्चौटो टक्को ठासँग लन्चौटो अले ठो आन्दोलने नापान्छी नेवा आन्दोलन लागि नेवा सभ्यता बचाउको लागि नेवा भाषा बचाउको लागि संस्कृति रीतिरिवाज बचाउको लागि आन्दोलन यान्दिपी छिउ अग्रज त्यसमा छिटो निर्देशन न बेचौटो तर त्यो निर्देशन भटिछ अझ पुमनी थो आन्दोलन एजोले अग्रज पिन्तन थो युवा जोश जागरे वइ चौपी युवा त्योपट्टि त्यो जोश चाहिँ मेठा अनियन्त्रित जुया मौनीमा एकदमै जोश पिकना वइ चौटो सियात न तयार जुया वइ चौटो युवा त शीत न तयार जुया वइ चौटो हरेक मनु त हरेक टोल ठासा वइ चौटो अझ मगाने अझ दनावे माउटो एजोले झिसे चोइपी अग्रज पि नेवा नेलवा त तवा पि काका पि दाइ पि दक्षा चाहिँ जिपि युवा टेर चाहिँ छौ सही मार्ग बिया ठो आन्दोलन त न्ह्यनेमा उकै साथसाथै चाहिँ गुल्न युवा त देशी पि त नेवायोजकन विषय मको त हरेक गैर नेवा तेउन विषय दुटुके गुठिए विषय नेवा गैर नेवा तेउन गुठी त एजुले डक्कस्त कहगना इन्कि त अग्रज बिन छन सही निर्देशन बिया जिम त व उकै साथसाथै चाहिँ गुल्न युवा त गनगन छिउ देशी पहिचाने बचाउको लागि मौलिकता बचाउको लागि संस्कृति बचाउको लागि ठासे चोपी युवा ते त चाहिँ अझ त्यो गुठी बचाया मलाई छिस छिउ नेवा युवती पहिचान बचाया मलाई मौलिकता बचाया मलाई त कुवा त झि इना पेन्चना योगेको सुबा गु नेपाल सरकार गु भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ख मन्त्रालय न चाहिँ दिने तो गुठी सम्बन्धी सञ्चालन हो यो गु एकरण या विधेयक ढका गु होला ठोडुङका चाहिँ चिसा खना चुनाउदो आम रूपमा असन्तुष्टि त ठुके असन्तुष्टि जिमाउ चाहिँ दिने न्युसुङको कारण त खरा एक नम्बर कारण चाहिँ 62-63 मुभमेन्ट ढुङ्गा चिसाङको दिने संविधान दिएका वो संविधान चाहिँ ठो देश नि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना यारको गुडु वो राव छुलेर गाडले कोही तहतक लोकतान्त्रिकरण कोही तहतक अधिकार तर गु गुठी विधेयक होला ठो विधेयक गु देश यो संविधान यो गु चाहिँ तिनी संघीय प्रणाली ख उइटा आत्मसात याउ खनि मरो छौची छु संघीय प्रणाली रास चाहिँ संघीय तह वा प्रदेश तह वा स्थानीय तह सुयो माटत मुख अनि अधिकारी व्याख्या स्पष्ट रूपमा चाहिँ तिनी संविधान यन्टौलो वो कठ चिसा संविधान सोल्लास गुठी सम्बन्धी अधिकार चाहिँ प्रदेश तह ख
अदाउट स्थानीय तय हो तर स्थानीय तय अधिकार चाहिँ गुढङ्ग लाक्कया तो केन्द्र गु चाहिँ विधेयक हया चाहिँ तिनी उइट तिनी थयो तिनी माटटे टेउ उइट नियन्त्रण याउ गु पहल जुल उके जनता यो चाहिँ तिनी वास्तविक गु चाहिँ चाहना ख उइट न सम्बोधन याउ खनमरु याफो खनमरु जुले ठो गु तिनी हौ विधेयक चाहिँ तिनी लिटकामा ओ ट्विट चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ तिनी ठो विधेयक दैक्यो अधिकार बिउ ज्याजो लासा उबले ताठे वो गु स्थानीय चोपी गु पासपी ख वो पासपीसँग चाहिँ गुढङ्ग गुठी चल्या माउ ख वा मेह गुठी संस्थान येन वा गुठी संस्थान बने जिरंगा गुढङ्ग समस्या जो ख वो समस्या र गेना समाधान यामाली ढिउ लफु चाहिँ तिनी मालफे अवस्था दु छौ चीज हो मेउ चीज छुलेर गाडाबले चाहिँ तिनी गुठी यु चाहिँ तिनी समस्या रह्यो एकदम बहुआयामिक ढंग हुनु होला थनगु सोनिगले न्यावाटै गुठिनब स्वान्चो समस्या वा तामाङटै गुठिनब स्वान्चो समस्या वा थारुटै वा चाहिँ मिथिलाई समस्या तो फरक ढंग प्रकृति दिएर होला तो दक्षिणले छौया चाहिँ तिनी ठासायतया छौया किसिम समाधान वा असन्तुष्टि समाधान या په स्थिति मरो ओके तो स्थानीय तय चाहिँ तिनी विधेयक देगी अधिकार बिमा संघीय सरकार गु विधेयक चाहिँ तिनी पेश आउट विधेयक कामा छौ ख अलि मेहयो स्थिति सेबले गु चीज तिनी न्यावाटै सन्दर्भ सेबले जिउ न्यावाटै चासो जिउ छौ एदग जिउ मेह पुर्खा बेटोबटी गु जमिन त गुठी न्यायट बेटो जमिन त गु चाहिँ तिनी गुठी संस्थान दुकाल वो जमिनी तिनी आयस्थायी कठाउन चाहिँ तिनी गुठी न्यायकमा जात्रा पर्व संस्कृति न्यायकमा हो ख गुढङ्ग गुठी संस्थान भूमिका भिटमा खनिमरो गु जात्रा पर्व संस्कृति जिउ नख चकटको न्यायकले चाहिँ तिनी गु गुठी स्थानीय बाखे डेमा चाहिँ ग्वाली तत अत्यन्त न्यून उके संलग्न जीपी चाहिँ गुठियार ते बि आयस्ता टस्क न्यून ठोसवाले जिउ असहमति दु नाप जिसँग खनाचना जी पुर्खा ब्यातो गु सम्पत्ति ख सम्पत्ति रक्षा याउजक मक्की गु विभिन्न भूमाफिटले मिले जिया चाहिँ तिनी चलखेलेना अयो सम्पत्ति सिरेगु जिउ मिखा खञ्चनौ जिउ विभिन्न गुठी दु विभिन्न गुठी जिसँग खनाचना उबले चाहिँ तिनी ठुली रोपनी जमिन ठुली से रोपनी जमिन दु तर थौ या सो नासन मरो थोरंग चाहिँ तिनी गु ठो चाहिँ बिडे गोलो थु बिडे गन चाहिँ अयो सम्पत्ति रक्षा या पाके चाहिँ तिनी ध्यान ब्यातो खनिमरो झन् उल्टा चाहिँ तिनी अयो सम्पत्ति चाहिँ तिनी हाना मिफै खला ढेढङ्गी आशंका सृजना या ज्या चाहिँ तिनी ठो बिडे गन चाहिँ ठो तिनी ठुके चाहिँ तिनी गुठी संस्थान न गु दैतौ चाहिँ तिनी गु समस्या जो गुनासो ख ओ गुनासो सम्बोधन या खनिमरो नाप जात्रा पर्व संस्कृति न्यायले कने गेना अफगिर सवालले ठो ध्यान दिउन खनिमरो ओके ठो गु तिनी बिडे गो ख ठो बिडे गन चाहिँ सन्तुष्टि बिउटा मरु नाप चाहिँ तिनी गु एकदम व्याख्या मजु कठाउन चाहिँ तिनी गु सार्वजनिक गुठी गा गु चाहिँ तिनी छौ चाहिँ तिनी शब्द हल भ्यासिउ ख चाहिँ छौ अमानति गुठी दै ख छौ निजी गुठी दै ख तर त्यो सार्वजनिक गुठी गा निजी गुठी त सार्वजनिक गुठी या फेर गा गु हल ठुकेन चाहिँ तिनी आशंका बोलिङ ज्याजौ जचौ नाप जिसन या चाहिँ चिची रौ तिनी नख चकटके हस्तेप जिउ खला भेउ चाहिँ तिनी गु आशंका न तिनी ठुके बोलंगा चौदु ठो डक्कु चीज खसा त बिना आइट ठो गु बिडे गोड बिडे गोबटी चाहिँ संघीय सरकार हौटी बिडे चाहिँ लिड कया ठो बिडे चाहिँ तिनी स्थानीय सरकार इट डेग्यो अधिकार बिया ठु सञ्चालन जिसे कया चाहिँ तिनी ठु समुदाय चाहिँ डक्कु चुनाव चाहिँ तिनी समुदाय चाहिँ तिनी साझेदारी समुदाय सहभागिता चाहिँ तिनी ठो चाहिँ गुठी परम्परा न्याक्युबटी या चाहिँ तिनी उत्तम विधिजी छारा गुठी न्यायमा चाहिँ तिनी जनता ख ओके जनता सहभागिता अपेक्यु ज्या चाहिँ तिनी संघीय सरकार हौटी ठो विधेयक चाहिँ तिनी प्याछि मजु ओके लिटकामा सुबा जो लपा जिसैले साके लगाउँ भरे लगमे चौमपट्टि झिरा ठुटे से एकदम झी पीडित जताउँदो झनै पे झी सोभासी झी हामीले पीडित जताउँ राज्य छिटो हामीले पीडित एन्टेराउडो आठवा सिलसिला आ झी संजना चनाउडो गुठी विधेयक पारी दिया उठा गइचौँगुडो वो गुठी विधेयक छुडु गेडो ठौ ठासेडो वो गुठी विधेयक गणप्रसर जिमा पहिला राष्ट्रसभा जिमा होला कि प्रतिनिधि सभा जिमा वो ठौ ठासेडो वो गुठी विधेयक गयोडो ठौ ठासेडो झिसन हामीले आन्दोलन एन्चनले ढाइचन छौया चीज ख गुठी संस्थान मामरु एन्चन गुठी संस्थान झिउ जगटया ब्याटेडियो झिउ धर्म संस्कृति रक्षा जगटया ब्याटेडियो रक जगटक भूमा फेटेट एग्रिमेन्ट एना मिया डिपार्टमेन्ट स्टोर टरपट्टि बजार देखियो सोइचन थन अस्नेन यान चौंगुडो ठो कोठनठी यान चौंगुडो दुई माजो गुठी योखुन भूमा फेटेर बजारमा फेटेर सम्झौटा कम ढेमा बिया टरौँ ढेमा भसाजा रहेन दुई माजो गुठी पसटे ट्याउँडो छिस आन्दोलन वो अन्त्यकम बिया तर बागदरबार डाउठान गुठी संस्थान जग्गा
दन डेटा बिया फुमा फेटा बिया अन्न बजार देखियो अन्न बिल्डिंग देखियो एन जोंडो जिसं ठेव बिरोड एन जोनो टाइमे तो गुटी बिदेक ढका बैठ जोंडो तो गुटी बिदेक के छुडु गेरो जिसं सिकाउने मा जितमा बरे मचा जिगु बाडो जिगु बा केटी पुण्य महाबिहार लगा बाख जिबी अन बिहारे जिबी सर्वसंगडो जिबी थापाडो जिबी मास्तबीर दो स्तबीर दो जिबी ठय रीति रिवाज चले दिउ जिबी अन वर्षिबले नेनरको जिबी पिछुदी मापी मंट तर जिनेना जोना तो गुठी बिडेक वे हुंगा गुठी बिडेक यदि पास उल्के तो लोक सेवा आयोग ठेगाउने नियुक्ति आपी मंट नेपाल सरकारिया मंट जुन बाहुन बाट दगा छिज हाबियन जोनो उगे इमसा खटेन हया छिपिनो बिहारे 8 स्वयंपटी ठोजुइ नि दगा खटेन हया उयु अन्डर छिबी चोनमाली उटा कन ठुके प्रवाल अन्डर दुखनी झिस झिउ धर्म झिगु जाट झिस विराजमान अन्डर पे जट सुना स्वयंजु पिन दु अब वो स्वयंजु पिन देठा तक झिजको डाउन जिउठा झिउ आगन देठा झिजको उनि जिउठा न आइपिङ वेनगा इमसा ढाटे चोनमाली अवस्था होइ खनी अब वो जिबले छिस फिर सया फुकी मफु छिस झिउ समाज सया फुकी मफु जी सेबले बिल्कुल सया मफु उके नि ठोक गुटी बिडेक खारेजको मको ठोक खारेज न पूर्ण लेखन जिमा दो यदि गुटी बिडेक खारेज मजु पूर्ण लेखन मजु सा झी आन्दोलनकारी ढका वो झी पार्टी विशेष आन्दोलनकारी त मकु छिपी झी ठोक गुटी बिडेक विरोध आन्दोलनकारी त्यस हि बागा न सिधो स्याट न सय टोटी मको सीटलो टोटी मको सोइछ ठो खारेजको मको पूर्ण लेखन बिया टुके विशेष गरी त गुटी सम्बन्धी तालुकदार त बाबाई सम्बन्धी तालुकदार त सबै बिग बिट त वकिल त तया ठुके पूर्ण लेखन एना ठोयामा मको डाइउ सा तो दुईटिया सरकार यको डम्म एन्चो सा तो काठमाडौँ पे येलै पे खोपै पे सोनिगय पे टपक्क नेवाट डनवल राजा ठो सरकार निनु टेका जी मको उके जी ठो सरकार त चेटाउने बे दुईटिया आयो शिक्षक विषय डम्म केना तो विधेयक अनुकूल खडेगा होन वो सम्बन्धित मन्त्री नवा हुंगल जिस अनुकूल मखुडेगा छि आन्दोलन जेसो नगुडु तर सम्बन्धित मन्त्री अनुकूल जो लगा नवा हुंगल छिबी मिग आन्दोलन सुरुवात एना माइटी गरे छिपी वना फिबो खेले वना तो ना माइटी गरेर मगो फिबो खेले वना बले जिम्पास पिण्ड छटा जाका डाट लकै फोरन साकल ल सरगेको क्वार्तो पिण्ड जित दमनेट थन सोबासिते त काठमाडौँ पे मूलबासिते त लखै फोर जाका छटा जाका डाया गुम डन्ने बाफु जी ता राज्य सम्मानीय गुपी 70 वर्ष सेड गुपी त टुटी धनमय मफके डाया जोन एंगाएना थो अमान्य थो थो दुईटी आइ डम्म थो सरकार एन चौडो तो गुठी बिदे खारेजीमा 1 2 3 खारेज मजा खारेज या पुनः लेखन मसा शीत स्याट थो डको ये येलो खोप वो 75 जिल्ला गुठी सम्बन्धित डम्मन्डो दना भई अल्ठो सरकारी नाम निशाना मरेउनी ठुके जिमटो दोष बिदै मखु सरकार इले सचेत जिमा जेनेवा जोजलपा गो ठाउँ चाहिँ नेपाल सरकार हब्जे गो विधेयक दो गुठी विधेयक तो चाहिँ एकदमै चाहिँ विवादास्पद व चाहिँ खारिजियामा अब विधेयक तो विधेयक ऐना गु म्यो चाहिँ झिनेवातेबडी भाषा शंका ठाउँ चाहिँ छिउ जाति मरेक तो सोला ठाउँ ठो विधेयक यदि लागु जुलर घाट हल्ला छ छिगुबडी तो चाहिँ संस्कार मरे छिउ संस्कार मन्दकी छि दैमखो मलाई एजुनी चाहिँ ठोक गुलिन चाहिँ ठोक गुली चाहिँ ठोक विधेयक हल ठुके चाहिँ छौ किसिम चाहिँ नेवाटेर चाहिँ विस्थापित याउ नेवाटेर चाहिँ गु ज्याचौबटी संगठन गु गुठिउटी नाम ज्याचौबटी संगठन त गुलिन चाहिँ मुना चौबटी छेउटी चाहिँ छौ परम्परा जात्रा पर्व निस्या गु गुछ्यार त छ मनाइन उ चौबटी थो दको चाहिँ छेउ संस्कृति छेउटी चाहिँ कला संस्कृति छेउटी गुठी निजी गुठी जात्रा पर्व विभिन्न टिसा विचार है एको किसिम गुठी नजाने थो नङ्क्यो किसिम जाने गो जाने राष्ट्रियकरण याको लागि ओबटी थो विधेयक थो विधेयक चाहिँ छेसा जाने निसर्थ जाने फेर जाने खारेजियामा दक्लै मुडिया पहिला छेसा जाने थो विधेयकी विषयले जानकारी बियो लागि छेसा टले वना ठाउँ जिमसा जाने छौ केलागर टले न जाने छौ भेला चना मुना मुने ज्यायाना कि थो विधेयक चाहिँ सुख थो विधेयकी लागि चाहिँ थो विधेयक चाहिँ छिटो छुयाई ठुकेली चकने छिटो सुजी गाड हे विषयले झिमसन छलफल लेना अथे देसा चेसा टले वना गुठीपट्टि वना चाहिँ गुठ्यार्तेर झेसा चाहिँ सचेती व ठिकै बिमापट्टि चाहिँ अति आवश्यक जचौँदो यसले ठोक गुवपट्टि चाहिँ गुठी विधेयक त्यो खारेजी अब लागि छि टक्क गुठ्यार्त छप्प छदी जुया यदि झेसा चाहिँ सदके क्वावे मुफ्त आन्दोलन अथवा विधेयक झेसा चाहिँ लिदि क्याके मुफ्त घाट हल्ला छ छिउ पहिचान छिउपट्टि चाहिँ गो आदि भूमि घाट हैचनपट्टि छिउ जात्रा पर्व छिउ चिनारी सुन चाहिँ मोलिनी व
वो डक्को मलिनी ढिए जिउ अस्तित्व मलिनी ख एजुनी चाहिँ जिसा फुक्क गुठ्यार्तसँग चाहिँ ठो विषयले चिउटाटया याक्न चाहिँ जिसा चाहिँ सर्गे क्वावया ठो विधेयक चाहिँ लिडक्याको लागि जिसा चाहिँ आन्दोलन नियमावली आवश्यक सुरा नुनुगु भिडियो छिथा तक थेंकिगु नीति नेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब याना दिसा सब्सक्राइब या यंगु बटन क्लिक याना दिसा अले वया हे न पहुंचंगु गाना क्लिक या लो मंका दे मते ना नेवा यूट्यूब चैनल ची सक सिगुना मंका यूट्यूब सुबह